National Health Mission Employees Association of Meghalaya Neam West Khasi Hills ke Pynlong ya ke Jingialang ba Shisien Shisnem ha ke Sien ke baar ha Bishop Hall Nongstein minsngi sajjan ha ke ni ke Jingialang lawan bani shimbenta da ke District Medical and Health Officer Jong ke West Khasi Hills District Dr. E Taryang ha ke Jingialang ki nong trei ke mission ke layo alat ban bu jingkeli lo kimat ki bedai bat ka jingbaha kam ba Shisien lai benai ke rukom pendon kam ya ki ANM kajing penrung kambiang naloki weipat kimat ha kajing yalang kala donru kajing pentamai ke dekot berim bat kumju kajing penrung dekot tamai ha commission kami ke obligation mereka full form kini National Health Mission Employee Association District Legal Service